Bakizani bachungirizi ngene yakho ahakana
ubutumwa bwiza mu minota yiwe ya nyuma bwabaye igitangaza bashobora kuduga hejuru baramutiura ntiyashoka acikana bamuhohosha n'amabuye yari yaronse ubushobozi butuma yemera no kuba umumaratiri amen shengero ry'Imana nagenda bamenyesha iminsi yacu n'iminsi y'iherezo nta minsi y'ibyaha dufise nta minsi yo kuzerera mu isi tugifise nta minsi y'ikibi dufise iminsi dufise niyo kuboroka iminsi dufise niyo guhebya iminsi dufise niyo gutungana amen nta minsi y'ibihari dufise nta minsi y'imyereka dufise dufise iminsi yo kwitegura yesu ari hano kandi umuntu atarazi ubushobozi bwo kwemanuka mu maratiri ndagomba ariko shetani amenya ko ntazosubira inyuma ko njyewe ndi pre niteguye no gupfa kubwa Kristo ibihe n'icyo bizoza kandi muri buri gihe cya kera ntibiri kure muzohabwa ubushobozi muhemuyanyabaza muzoba ibyabo muzombera abamaratiri bati turabyemeye hari abantu batazi ibyo bemeye abamaratiri ni ukuvuga ngo muzopfa ku bwanje muzohama ku bwanje muzofungwa ku bwanje muzokwangazwa ku bwanje abo bantu barabaye igitangaza nayo bamenyesha yuko ishenga rya Pentekote mu Burundi rigeze aha kubera abo batanguye babaye nka ba Petero no barangira murabona mu gisirikare winjiye ubaye umusore ubuze uti nshobora kwicwa nshobora kwicwa mu muntu yagiye mu by'Imana atazi bashobora no gupfa ku by'Imana cyangwa akagira ibyavuze ku bwa Kristo akagomba kababara ku bwa Kristo uwo muntu asigaje iminsi mike mu ishengero asigaje iminsi mike mu ishengero mike cyane amen murabona umwanya mumanutse kubera umwanya tugere mu gitabo cya kabiri cy'abami igice cya kabiri igitabo cya kabiri cy'abami mu gice cya kabiri Merci Seigneur. Je suis mon Christ,
maze abantu 50 mu bindi byo kwigishwa baragenda bahagarara kure abana nabo bombi bagihagaze kuri Yorodani, maze Eliya yabira umutamana wiwe aragusenga ukubita amazi aca yigabanyamo kubiri, amwe aja ukwayo ayandi ukwayo, nuko bombi baraja gukiraho umunsi. Bamaze kuja mu kayira barira Elisa ati nsaba cyugomba ko ndakorera ntaratandukana nawe. Isabisha ati ntabarume imigabane ibiri y'imwemu yawe wimeko. Namwisha ati usabye usabye kigoye ngore wambona gitandukana nawe bizakubera bityo, naho mutambona bizakuba bityo. Imana ishimwe. Turi ku ijambo rivuga gufata ingingo yo kumaramaza kandi ikizoba ntacyo kirwaye. Murabona ngaha Elisa afata ingingo ati sinjye inyuma ya Eliya abanza kuja mu Gilugari. Hari abantu bihamye bagarukira Gilugari. Gilugari ni hamwe bashinga amabuye 12 nuko bacari ikimenyetso cy'igicaniro c'Imana. Hanyuma rero Eliya agomba kumusigaho ngo agarukire Gilugari. Aramubwira ateka singarukire Gilugari. Ati sigaho ngindi bete bateka nibete bitwagira turajana ame amushikana hehe ahantu yitwa inzu y'Imana. Ashitse mu nzu y'Imana rero hari abantu bagarukiye mu rusengero. Uko ingingo yagarukira mu rusengero, ariko mu rusengero kuvuga ngo umutima wiwe wahindutse inzu y'iki? Inzu y'Imana. Aramubwira ati sigara ngaho ngende. Aramubwira ateka niyo ariko turajana mu mageragezwa akomeye turajana mu bisika bigize birebire turajana mu bikomeye turajana. Abagenda barashikayo ati sigara ngaha ndagiye kuzabaga ateka ndagomba kumenya ibyahe ibyo kuja mu kiyaga. Sinogarukira gusa kuza kunesha inzitiro zikomeye, ariko ndagomba no kuza kuja mu kiki. Haleluya. Abatarukire Gilugari, abatahereza i Betelehemu, bashikana mu biki? Bashikana mu bikomeye by'amageragezwa. Abantu bene baterwa abashetani n'abantu batagarukira mu byiza, ariko no mu bibi naho nyene bariya barahagarara. Abantu baje shetani ati shetani unyumve neza ibyo uzozama byose uzokoresha. Kristo yaradutse mu bantu ndategereza kuja mu ijuru uko bigenda kose. Merci Seigneur. Mwagurazi Rusi aravuga ati sindakujya inyuma. Imana yawe nizo Imana yawe. Aho uzoba nanjye nzohaba. Urumva abantu nabo shetani ashobora guhagarara imbere bazohampamba tuzojana itumarira ibindi byose jewe njyakora. Yesu nashimye. Nari gusoma muri Daniyeli, ngasoma Shadraka na Meshaki na Abedenego. Reka nabereke kuko iminsi dusigaje mu isi ni iminsi y'abantu batera ubwoba shetani, ni iminsi y'abantu bahindisha agashitsi shetani, ni iminsi y'abantu atacyo ibyo muzana atacyo nabariye, ibyo uvuga ntacyo nabariye. Amen. Tubabwira gupfa ibyo n'ibisanzwe nta mutazopfa. Benshi barashira hejuru gupfa igitangaza kiri mu famille. Hari igitangaza kiri mu gupfa ibintu bisanzwe biri minsi yose, nico kintu kidasiba na rimwe. Unasiba mu ijuru kubera gupfa pe. Si ibintu by'isi yose byo. Aha gusimaza abantu bapfuye ku isi. Daniel. Yesu we. Konzo. Imana itumukunda. Ikisha shaka
turagarutse mu gice cya gatatu hariya mu gitabo cya Daniyeli igice cya gatatu mujeyo munyaruke yarutse igice cya gatatu mu mwaka 16. Shadraka na Meshaki na Abedenego bishunganye Nebukadineza bati niturinda kugira icyo tutwishyura kuri iryo cyaha asanga ariko bimeze Imana yacu dusabye ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda kandi ntiyobora kudukiza mu kuboko kwawe mugenzi ariko naho bitoba bityo umenye mugenzi ko tutosaba imana zawe cyangwa ngo dusenge icyo gishushanyo cy'izahabu bahagaritse 24. maze Nebukadineza asinda n'umutima ahaguruka n'ingoga abaza abajanama be bati mbega hajya ntitwatereye mu muriro abantu 3 baboshwe bishumwa bati koko nawe mugenzi urabona tereka ndabona abantu 4 babohoye bagendagenda mu muriro hagati kandi ntacyo babaye kandi ishuri wa kane isa n'umwana w'Imana. Amen. Hallelujah. Jewe nariza kuri ijambo n'iyumvi abahungu 3 ijambo no kuzuka ntabyo bari bazi inyigisho z'ijuru ntabyo bari bazi kuko umuntu apfuye shetani akamuzanira ikuzimu yari agifise imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu ariko izo ngizi batabifise bari barakunze Imana yabo kugeza barashika urwego rw'ubati twebwe ntidushobora igishushanyo ivyo nacyo tubari bati ntiwikangushe twebwe nturabe igitsuru ivyo nacyo bitubarire Imana yacu yadukiza naho itadukiza ntuhaze wiyumvira ngo Imana turakuguye mu nzira bafashe kandi barazi bati ibintu turimo tugomba tubizire kazi twakoze Imana yacu. Amen. Ni bari bafise ibyizigiro nk'iby'iwacu reka mbere Yesu yari bw'abantu yari bwakasa kandi imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu icyo kutuka ntacyo bari bazi iby'ijuru byari ibintu bigoye kuri bo ariko bati twebwe ntituzomara amazi abantu bahindisha agashitsi ibigirwamana by'Ibabuloni nta gigirwamana cyashobora guhagarara nicyo cyatumye Yesu ahaguruka hatari bwake kwawe. Amen. Muzobona n'isezerano rya kera aho muzosanga umwana w'Imana si muzosanga ari hagaca. Amen. Ariko umwana w'Imana araruka mu gihe kitari byagera kwawe aramanuka ahagarara n'abamuriro baratambukana kuko bagira bati n'umuva tugire dupfe twebwe umwana wacu ntugimane nagira ngo babwire shengero harageze ko Satani amenya ko twebwe tudamukurikira kandi ataco dupfana ataco dusangiye akora ibyo agomba. Amen. Yesu nashimye abahungu baca batembera muri uwo muriro abantu bagiye kubona ibyiza n'umunezero n'umugisha n'abantu bamara baca. Amen. Biteguye murabona n'umuzera sinoja gusoma imyanya ntawe mfise hari abantu mu isi bitwa bihebye. Umwihebyi ni umukangisha burende ni umukangisha indege irasa amabomba. Umwihebyi avuga ati narihebye. Nibo bantu batera ubwoba n'ibisoka bikomeye ku isi kuko agira ati jewe sasubira inyuma ntera nje imbere nzogomba mfe kuko yarabiteguwe agira ati jewe naramaze kugira Satani amenye ko wewe utazosubira inyuma. Yesu nashimye. Murabona ku bisanzwe musomye hariya muri Esiteri singiye kwasoma ko ndangize muri Esiteri muzobona
bafize ubufindo bw'ubu Hamani aramufinda burerekana umunsi wariwo burerekana n'ukwezi bati neza ubufindo bwagenda kandi kuva puri baho ntiyari bwigere ihusha n'umunsi n'umwe kandi abayuda bari bazi bati puri yagize yabigenye abanyantegetero bashaka bati kuva twumva puri byivuze biranga siko baca baragira bisonzesha iminsi itatu baje gusonzesha iminsi itatu byasaba ko habaho umuki umwihebyi byasaba ko habaho umwihebyi akora igikorwa cyo kwiyahura kugira ngo byose bigire bihere Ajasa ati aho famagire Roman faith abantu bahera gusenga batungara shetani bakabya shetani tubaje abantu badahinda umushitsi abantu batagifise ubwoba uko bazi kubyama ubwabo kandi ko Kristo yanesha bafise ububasha bwose n'ijuru mu isi abo bantu bazoja muri minsi bazotsinda amen aragira intambuko agenda urupfuri aratambuka by'urupfuri Esiteri kuko azati twarasenze amen kandi twasenze Imana ishobora byose ishobora kufindura puri kandi igeragere itangira ifinduka azabona Imana aragize ati wifuza iki naho cyo igisate cy'igihugu bagira nakiguha kubera umwihebyi yagize ati ndihebye ngo mbe Yesu nashe narangije turakwiye kwihana neza tukaba umugwi w'abasoda b'Imana babana Imana yikorako iyo bikomeye amen babandi baja mu rugamba baratinya gupfa kuko bazi ko nibapfa ku bwa Kristo bari mu gitabo cy'abahizi b'Imana Yesu nashimira abantu ibisaba kwihana no gufata ingingo no kumenya Imana ukamenya Imana iyo ariyo Yesu abaheza kuvuga ijambo rivuga ngo abo Satani atinya n'abantu bamara amaji bafashe ingingo kandi babishyira mu bikorwa Yesu abaheza muze kwa Yesu Yesu abaheza amen Kristo